urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda rwari rutangaje ko rwatanze ubujurire ku nshuro ya kabiri mu rubanza ruregamo umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan. Ubushinjacyaha burasaba gukosora icyemezo cyafashwe n'urukiko rukuru kuko rwamuhamije icyaha kitakiri mu mategeko. Eric Bagirubusa abaye inkuru irambuye. Ku itariki ya 11 z'uku kwezi nibwo umucamanza mu rukiko rukuru yahamije ibyaha bino umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan amuhanisha gufungwa imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 5. Icyo gihe umucamanza yategetse ko bwana Niyonsenga waburanaga yidegembya ahita afatwa agafungwa. Mu byaha yamuhamije uko ari bine byaje kugaragara ko harimo icyaha cyakuwe mu mategeko kuva mu mwaka wa 2019 n'icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu, nicyo cyateye ubushinjacyaha kujurira. Mu butumwa urwego rw'ubushinjacyaha rwanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter busobanura ko impamvu rwajuriye ku nshuro ya kabiri ari ukugira ngo urukiko rw'ubujurire rukosora amakosa y'urukiko rukuru rwahamije Niyonsenga icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu, kandi icyo cyaha cyaravanywe mu mategeko mu mwaka wa 2019. Mu butumwa bw'ubushinjacyaha busaba urukiko ko hagumaho ibyaha bitatu Niyonsenga yahamijwe ndetse n'ibihano. Iki cyaha busaba ko cyakurirwaho umuyobozi wa Ishema TV n'ubusanzwe urukiko rwakimuhamije ubushinjacyaha butarakimureze. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bwana Faustin Nkusi rigamije kumenya andi makuru yisumbuye kuri ubujurire ariko ntiyitaba telefone. Ubutumwa twamwandikiye kuri WhatsApp bigaragara ko yabusomye. Umunyamategeko twavuganye nawe utifuje kugaragaza imyirondoro ye ku mpamvu ze bwite yemeza ko ubujurire bw'ubushinjacyaha bushobora kuzagira ingaruka ku mikirize y'urubanza. Iyi ngaruka wenda bishobora kugira wenda mu gihe mu rukiko rukuru icyo cyaha cyaba cyaragize ingaruka ku bijyanye n'igihano cyahawe wari ukurikiranyweho icyaha, bishobora kugira n'ingaruka ku gihano n'ubundi urukiko rw'ubujurire rwategeka. Ariko kitaragize ingaruka wenda mu bijyanye n'ibihano, bishobora gutuma gusa urukiko rwemeza ko icyo cyaha kitamuhama, wenda ntibigire ingaruka ku gihano yahawe, cyangwa se bitewe n'ingaruka cyaba cyaragize mu kugena ibihano nabwo bikaba byashoboka yuko byagira izo ngaruka. Mu mboni y'umunyamakuru uramye mu mwuga icyarimwe n'umusesenguzi bwana Jean Baptiste Karegeya akavuga ko ibyakozwe n'umucamanza mu rukiko rukuru mu rubanza rwa Niyonsenga bishobora gusiga icyasha urwego rw'ubutabera. Aravuga ngo ni Renaissance inyorera rwa umusivili, umuntu usanzwe profane umuritereri nka Karegeya, iyo nkoze ikosa cyangwa icyaha bagasanga hari itegeko ribihana nta rindizi ndabihanirwa. Ngaho ibaze noneho niba umucamanza atazi ko itegeko ryavuyeho, iyo sura uri kuyumva ku rwego mpuzamahanga, kutareba kure kw'inzego zimwe na zimwe byambika ubusa igihugu icyo ari cyo cyose sivuga u Rwanda. Mu isesengura rye Karegeya agasanga hakwiye kubaho ubushishozi mu mikorere y'inzego. Amahirwe nuko Cyuma yakatiwe gufungwa ari nko mu gihugu kibamo igihano cy'urupfu, niba barahise bamumanika. Iyo bamumanika se ubujurire bwe wa n'ubwa parike byari kuramuriki, niho bibera danje kumva ngo umuntu ahanishijwe itegeko ritakibaho. Ubundi cyakagombye gukorwa mu kuba bamurekuye bagasubiramo n'ibindi byose, ushobora gusanga harimo andi mayerere, hanyuma biriya nabyo bikaba n'isomo. Nizihe ngamba zafatwa? Hari bamwe mu banyamategeko batifuje kuvugira mu itangazamakuru bemereye Ijwi rya Amerika ko byateye kwibaza ku mucamanza wahamije uregwa icyaha ataregewe byongeye kimaze imyaka 2 gikuwe mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda. Abo barasesengura bakavuga ko icyemezo yafatiye umunyamakuru wa Ishema TV atashishije ku kuba amategeko yarahindutse. Baravuga ko Cyuma Hassan atagombaga guhita afatwa ngo afungwe kandi yaraburanaga yidegembya kuko yaragifite uburenganzira bwo kujurira ibihano kuko urubanza rutari kwakabaye itegeko kandi ihamara ukuburana adafunzwe. Icyakora kuwemeye kumvikana akavuga ko ibyakozwe n'umucamanza ari ibintu bishoboka, ari nayo mpamvu ubujurire bwa bwarateganijwe ku muburanyi utanyuzwe n'icyemezo. Mu by'ukuri umucamanza nawe ni umuntu, niyo mpamvu haba ari inzira z'ubujurire. Itegeko rero rizi ko umucamanza nawe ashobora kugira ibyo adakora neza, itegeko rigateganya inzira zo kurenganurwa mu gihe hari umuburanyi utakishimira icyemezo. Ubushinjacyaha bujuriye busaba ko habaho gukosora amakosa yakozwe mu cyemezo cy'urukiko rukuru, mu gihe umunyamategeko Gatera Gashabana na Niyonsenga nabo bajuriye basaba kumukuriraho igihano akagirwa umwere. Ku byakozwe n'umucamanza muhamya icyaha kitari mu mategeko kuri Karegeya agasanga yatanze icyuho gikomeye kuwashaka kugira ibyo anenga imikorere y'urwego rw'ubutabera mu Rwanda. Atanze icyuho cyo kukweshoninga systeme judiciaire yo mu Rwanda, atanze icyuho cyo kuvuga ngo abari bashyigikiye Cyuma bahise babona ko koko arengana. Nta kurengana kurenze kuvuga ngo wafatiwe umwanzuro ku itegeko ritakibaho, kuko nibindi abamushyigikiye ntibabyemeraga ko ibyaha yabikoze, none bigeze aho bapurika itegeko ritakibaho. Ça c'est un scandale judiciaire. Ku rwego rwa mbere umucamanza yari yagize umweru umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga ahita afungurwa mu gihe cy'umwaka yaramaze mu munyururu. Umucamanza mu rukiko rukuru yamuhamije ibyaha byo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano, gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo yategetswe, kwiyita umunyamakuru no gukoza isoni abakora umurimo rusange w'igihugu. Ijwi rya Amerika
i Kigali. Polisi muri Uganda ikomeje gukusanya amakuru ku bitero by'abiyahuzi baheruka kwiturikirizaho ibisasu mu mujyi wa Kampala no guta muri yombi abantu ikekaho gukorana n'abo bagabye ibitero. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri muri Uganda, Ignatius Bahize. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu mugoroba, umuvugizi wa polisi n'uw'igisirikare bavuze ko ibimenyetso bamaze gukusanya birimo amakuru bahawe n'umwe mu biyahuzi warashwe ataraturitswe igisasu yari afite. Umugambi wabo ngo wari uwo kugaba ibitero ku bigo bya leta bikuru birimo inteko ishinga amategeko n'ikigo gikuru cya polisi igenzura umutekano wo mu mujyi wa Kampala. Nyamara ariko polisi ivuga ko umwiyahuzi wayihaye amakuru akimara gufatwa yaje gupfa nyuma bitewe n'ibikomere by'amasasu yarashwe ari ku pikipiki arimo guhunga abari bamukurikiye bashaka kumufata. Umuvugizi wa polisi Bwana Fred Enanga yanatangaje ko kuva ibyo bitero byakorewe bamaze guta muri yombi abantu 21 basanzwe mu bwihisho bwabo, abandi bagerageza kwambuka umupaka kuja mu gihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. The arrests were based on information that is given by the suspects earlier arrested. They provided very good accounts on how they were planning, preparing and executing. Aya makuru twayakuye muri bamwe twagiye dufata mbere, batanze amakuru meza ku kuntu bateguye ibikorwa byose byo kugaba ibitero hano Kampala. Muri bimwe mu bikorwa byo kugenzura aba bantu no kubata muri yombi, hari abagerageje kurwanya inzego zishinzwe umutekano baricwa. Bamwe muri bo bageragezaga kwambuka umupaka baciye ahitwa Ntoroko, niho biciwe bagerageza kuturwanya. Abo bane bari bakuriwe n'umuyobozi wo ku rwego rwa 5 mu mutwe wa ADF witwa Luminsa. Twari tumaze igihe tugenzura ibikorwa byabo aho ku mupaka. Abo bafate mu bice bitandukanye birimo Kampala kimwe n'intara za Ntoroko na bundi buryo zihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa ADF ushinjwa ibi bikorwa ukorera. Polisi yanatangaje ko kuri uyu wa 4 yishe irashe umuhuzabikorwa wa ADF mu mujyi wa Kampala witwa Sheikh Muhammad Kirevu. Mu bikorwa uyu mugabo yarashinzwe ngo hari harimo kwinjiza abantu mu mutwe wa ADF. Inzego zishinzwe umutekano zinavuga ko zafashe bimwe mu bikoresho by'ibibome abo bantu baturitsa, imbunda n'amasasu, kandi akaba zinarimo guhiga undi mugabo witwa Sulimani Subuga uvuga kuba ashinzwe ingiza ry'abantu mu mutwe wa ADF, kubatoza ingengabitekerezo hamwe n'ibikorwa by'iterabwoba, kubashakira inkunga hamwe n'ibikoresho by'ibisasu bituritswa bigahitana abantu benshi. Umuvugizi wa gisirikare Brigadier Flavia Byekwaso yerekanye amafoto n'amazina y'abamaze gufatwa no kwicwa mu bikorwa byo guhiga abo bantu bakorana na ADF bavuga ko ari bo bari nyuma y'ibitero mu gihugu. Muri abo bafashwe 13 bari baturutse mu ntara za Kasese, Kampala hamwe na Ruwero, kandi bari bageze ahitwa Ntoroko na bundi buryo bagerageza kwambuka umupaka ngo binjire muri Kongo. Akaba bari barimo n'abana bato cyane nk'uw'umwaka umwe n'igice wari uri nase hamwe n'undi w'imyaka 5, kandi akaba bose bari bambaye isapure. Brigadier Byekwaso yavuze ko kwambara isapure kwari kugira ngo bayobye uburari. This is just deception, but I wanted us to stress ati uko no gushaka kuyobya uburari, ariko munyuve neza ntabwo ntunga gatoki idini yari yo yose, ariko bose twafashe bari bafite amazina ya Kisilamu nubwo basanzwe bambaye isapure z'abagatolika. Ibi babikora babigendereye gushaka ibimenyetso byatuma tutamenya imigambi yabo. Kubona bose bari bambaye isapure hari impamvu. Iki kiganiro n'abanyamakuru cyabaye hashize akanya gato cyane Minisitiri w'Intebe Robin Nabanja amaze gutanga ijambo mu nteko ishinga amategeko ku byabaye mu gihugu, yizeza ko ubutegetsi burimo gukora ibishoboka byose guhagarika ibyo bitero. Anatangaza ko umukuru w'igihugu azageza ijambo ku banyagihugu ku munsi wa 6 abamenyesha uko iby'umutekano bihagaraye mu gihugu. Hagati aho umugabo w'imyaka 35 wafatiwe mu mujyi wa Gisoro ku wa 3 afite indangamuntu ya Uganda iri mu mazina ya Mbabazi Twinayesu wanaje kumenyekana kuri indi zina rya Hassan, kandi akaba yarafatanywe imbunda 2 yazihishe mu mufuko wari urimo imyumbati. Ubu yamaze gukurwa aho yafatiwe. Inzego zishinzwe umutekano zivuga ko umugabo yavuze ko ari umurundi, ariko akaba yaraturutse mu gihugu cya Kongo. Akimara gufatwa yavuze ko yarari kumwe n'abandi bagenzi be 2 nabo b'abarundi birutse babonye amaze gufatwa. Inzego zishinzwe umutekano ntabwo zari zatangaza byinshi ku byifatwa ry'uwo mugabo wafashwe agiye gutega bisi kumugeza Kampala, ariko amasoko y'Ijwi ry'Amerika avuga ko ibikorwa yararimo bishobora kuba bifitanye isano n'ibitero byabereye Kampala.
hagati aho ibintu bitangiye gusubira mu buryo mu mujyi wa Kampala. Inyubako ziri hafi naho ibisasu byaturikiye zirimo y'inteko ishinga amategeko zongeye kuba nyabagendwa, ariko abashinzwe umutekano baraburira abanyagihugu bose kwitwararika muri ibi bihe bidasanzwe, cyane cyane byegereje iminsi mikuru isoza umwaka no kwirinda kuja ahantu hahurirwa n'abantu benshi cyane. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.